Hi guys, comment nous est. Je dis à tout back avec une nouvelle vidéo pour nous. Mais avant même d'entrer dans la vidéo, je vais demander nous la vidéo ça un like, quitter un petit commentaire pour nous encourager moi et puis pas oublier partager la vidéo ça dans contact pour quelques amis qui viennent participer avec nous ensemble. Je dis à porter un challenge pour nous. Avant d'entrer dans le challenge, je vais présenter nous Ivicola qui est un YouTuber. Hello guys. Je vais quitter le lien en bas vidéo après pour nous al bal coup de main. Pas oublier like vidéo ça. So challenge de qui ça le pralier. Moi vais mettre massa dans jelly et puis je mettre un bagay dans de l'eau. Qui met de l'eau ça guys, c'est pas pour nous bien, vous comprenez? Nous qui fait bien déjà. Ça c'est pour challenge là. So je mettre dans gel et puis je mettre un bagay dans de l'eau et puis la deviner qui ça qui dans de l'eau. Li pa pese bagay la avec zongrino la just manye la avec meli et puis pour deviner qui ça qui dans de l'eau. Li même tout la fait comme ça pour moi tout pour tel nous fini. Game nan gagne 7 parties pour nous connaître qui est-ce qui a gagné l'autre. Si nous pensons c'est moi qui va gagner, comment c'est faire comme ça, comprenez? Parce que la KO parce que vous avez gagné. Wow. Okay guys. Nous retourner pour nous venir présenter nos vidéos. See you guys. Ok guys, moi tourner pour vidéo, moi pour mettre ça. Ok, lui c'est lui même qui pour mettre guys. Pour qu'à faire coquin oui. Nope. I don't buy that no. Mettez là job. Ok guys, quand on va aller chercher bagay là. Nous va aller avec moi pour aller chercher bagay là. Pas dire non, pas dire nous on est nous, on est nous. C'est ça, on va le mettre dans de l'eau, ok? Ok. On boit dedans. On va mettre. Cherchez bagay là. What is this? Oh, what do you comme ça? Oh, I know what is this. I know. I'm going to catch up. Ok guys, liguez. Parce qu'on vous là, on va le vous just manger le plat meu. Ouais guys, comme le coquille. Ok. Mettez dessus. Le va dessus. Okay guys. Moi je vais qui show up I don't know but something. Love game tune so stay tuned. Non, il suppose dire ça lié. Ou pas dire ça lié. C'est ok, bye pour clean figure. She got it. And I guys. Alright guys. On va partir pour deuxième choix. C'est mal chercher bagay là, ok guys? What is that? Can I smell it? No! I know what is this. Let me see. Ou pas qu'à smell it? It swallowed the crunchy. It get you feel. It's like get you feel too one. I think. On se femme garde répéter? Gingembre. No way. My eyes are closed. Look, my eyes are closed. Cause the movie j'aime pas non plume j'ai fait mal so me give me faire mes yeux. Ok. Okay guys, number 2. Et il y a deuxième là tout guys. Team Evelyn in the comment section. Ok Timon, mwen koy tourner. Nou e sale, si pose dim sale exactly. Man ba e sa mwen men. Kompon mwen? I don't play.
Cut bit more. Ti rouge. Let's go! Oh yeah, ça sent foundation. Oh! Mascara. Foundation. T'as dit mascara, moi qui vais dire. C'est la figure. Guys, they are there. I don't know. They are there. Sherline up cheat. I'm not cheating. Okay. Me say Okay. I know what is that. The oil, the little oil. L'huile petit. Kote. Oh, femme qu'on non l'huile comment? The oil. L'huile, guys. L'huile. Oh, guys. Hey. You haven't prepared, you know? Rete seulement. Okay, rete 4, oui? Hey. No, égal, so. Bon, bago ka fait quelque temps, guys. I'm coming. Tu vas sali, mais tu vas dire qualité exacte, but non for you guys. Mail it, Timon. Mail. Ready, go. Hey. Bay sa son ti boule blé ou ka ouvri, mais pas konne guys. Seulement connaît li son ti boule que ou ka ouvri. Why you open it? But kisa lié. Oh. Comme fait code, mais son ti boule ou You ka know ti boule, but what is it? Ba kon noi, seulement connaît son ti boule si. Why you touching it? Why you touching it? Ma body mi point. No, I'm up tout point parce que m'di, ba kon On sa ti kon boule dey. lié, but what is it? When m'di gingembre, m'di ketchup, m'di oil, but what is it? Is it cream? Is it What? What is it? Il va en crème. Mais pas kon sa kon de le dire comme connaît ça. Okay, that's all about half point. Oh, guys, comment below. Comment below. Ça se couleur bleu, ça c'est au bail il go la garder. Comment below. Il go la garder. The other one. Yeah. Ouais, tu m'as kon ça kan dan. M'connais ça m'as kon ça kan dedans. The other one. M'ba couleur, m'ba tout, m'ba kon ça kan. And then you see my things. You went to the bathroom? Bon, je monte na bathroom, non pour rentrer konya. Then massage the bathroom. Okay, guys. Na parti pour 4. Rete là, pour moi, qui moun kap gen challenge ça. Na parti pour 4. Okay, guys. Montrez-nous. Okay. I know what is this. What is that? Guys, I know it. Really? I know. Perfume. Okay, guys. Les jouer. Ok, nous sommes 4. Ok. Zami? Toi, celle qui m'a guys? Yeah, we'll go for 4 times. Yeah, we'll go for 4. Okay, guys, this is. I can say this is the fiber only. I don't. Sherline, where? Why you open it? You don't need to open it. Don't smell. Café no seu taço, Guys, se você puder água, quando tu sabe lá, café de you, não é mesmo? Okay. No, that's mine. Oh, that's yours. Okay, guys, vamos partir pour 5. 5e bagay là.
Okay, guys. Allez cherchez qui vient là. Oh, what is that? I know what is this mango. Yeah. How do you know? I know mango I smells so no, my eyes are closed. But mango are soft. Liswa. Dawa di tomato but iba get titu so mdi no iba kala bagay ki mango. Guys, challenge yourself bagay mun ka game no. Hey. Si bagay mun ki game mun la bagay part 2 no. Você é gente. One. Oh. But kote pou. Ça senti anti-crème. Non, anti-coconut oil. Ouvre não. You lost. I'm not lost. Udi coconut oil. This is a cream. I say cream coconut oil. I'm not. Sherline, you don't want cream. No. I'm not lost. I say coconut oil. Sherline lost, guys. Sherline lost. No, mbadi kisalim di no. Coconut oil. Mbadi body lotion. Body lotion, not the oil. Okay, guys. Okay. I win. Okay, It's a lotion. Okay. If you have the coconut oil, but is it? Okay, guys. No combien là? 2, 4, 5. Ok, guys, mal derrière. Ok, je m'apprête à ouvrir. Mal derrière, 6e, non? 6e, ouais. Mal derrière, 6e, là. My eyes are here. Bon, mes amis. Tune, give them one tune. Okay. I smell with my tune. Go. Sammy? That's why I'm going to move it, Sherline. You might give a move it. It's something that I know. Li non wabs, guys. Li pla, no tibago kon lo stash tibaga yo. Li ki tibaga kepo le chit la dan. It's something that O perdi. Okay, bagay ki la yo. No, but no. No, guys, wait, comment in the section below. No. You gotta get no soli. Guys. You must start share, keep on go over. No. Okay, you tell them to come. Listen, guys. No, guys. Guys, this is a lotion, guys. It's not an oil, guys. Lotion, guys. Crème, it's not an oil, guys. This is something that's open. I win. N'importe quoi, il y a une dingue, guys. You got huile, you got mascara. No. It's not open. See my bottle inside. See the bottle, the pet in the present belly. Guys. Même si vous avez la votre consalier, no? Okay. Guys, no matter comment below, guys. O perdi. No, guys, I win. O perdi. Mine, I win, Sherline. This is a cream, of course. Anti bagay liye bakone. Go. Bon, wakatay ba mkono yo mem. Ba bem kono yo me. Oh God, it's like you're looking.
Nan tou nou? Deixa eu ver. E non, mba konen, m konen sou ti bouteille ki gen tèt blan, men pa konen sa kote. Half point. Half points? Pa gen half points? Lo sot di yo tale, ou pat bay sa kandan yo, ou te define box la, I ok? said mango, I said perfume. Ou pat di No, sa. okay, but sa playe, mais na Eh, playe. ok, mais yo na is not prior, so yi pa konseye, m selman wè, m konen li son ti bouteille ki gen tèt blan. Vos So- la favel do. Let me see. Ah, nou ba kon si so, an l'huil? It's not oil. I don't know. Se sa m gadi, yon ti bouteille. Fini. Make Am up kon the fè movie. konen sa ki nan li. Aha! You said I'm lost this. Guys, si mga this sa, guys. Avec sa, guys. Guys, come and below. Thank you. Okay, guys. Yung gen challenges, eh, mwen gen. Okay, guys. If No, you get challenge, No matter. yes, it's Oh, 7. that's it. Guys, bagay la te set. So I missed one. Okay, ma September one. Li berdi yun, mwen berdi de. So, okay, guys, si nou vle yo patou, Nadim, epi na fel, ok? Mwen di nou merci paske nou te ban mwen toutan nou pou nou te ap gade ti challenge sa avèk nou. Pabli al follow li sou page li an ki se Ivy Colas. Map kite nou nan description nan pou nou. Epi guys, kontinye, rete gade nou. Like, comment. Hmm. Oh my goodness. Bye. Let's take